присутствие такого прекрасного знатока русского языка, как доктор Ниами, конечно, поможет, да, мое обращение перевести на блестящий македонский язык, хотя, если бы я знал, я, конечно, мог бы это сделать и сам. Секако присуството на преведувач, како што имал Ниами, ќе возможи превод, иако да знаев и јас самиот ќе можев да зборувам на македонски. Уважаемый профессор Велимир Стойковский. Почитувам професор Велимир Стойковски. Уважаемая профессор Гордана Јосифова Неделковска. Почитувана професор Гордана Јосифова Неделковска. Уважаемый профессор Луица Живкович. Почитуван професор Луица Живкович. Уважаемые академики, члены Академии на науку и уметности Северной Македонии МАНУ. Почитувани академици од Академијата од МАНУ. На науку и уметности на Северна Македонија МАНУ. Так, сега. Уважаемые дамы и господа, дорогие друзья. Почитувани дами и господа, драги приятели. Сердечно приветствую всех участников сегодняшнего торжественного открытия выставки ярмарки российской литературы «Новые книги России», организованной представительством Российской академии наук в странах Восточной Европы и Русским центром при университете имени святых Кирилла и Мефодия. Срдечно ги поздравувам сите учесници на свеченото отворање на сајмот изложба на руската литература новите книги на Русија, кој што ги организираше представништвото на Руската академија на науките во земјите од Источна Европа и Рускиот центар при университетот Свети Кирил и Методи. Признателен профессору Павловской и всем сотрудникам представительства Российской академии наук за организацию вот этой замечательной выставки. Благодарен сум до господјата Павловска и на сите соработници на представништвото на Руската академија на науките. Выставка не случайно проходит в Русском центре. На протяжении 3 с лишним лет его деятельность под руководством профессора Стойковского представляет собой наглядный пример успешной реализации многочисленных востребованных проектов, динамично развивающегося сотрудничества между нашими странами в гуманитарной сфере. Изложбата не случајно се организира во Рускиот центар, но повеќе од 3 години работата на Рускиот центар под раководството на професор Стојковски представува пример за тоа колку една успешна реализација на многобројните проекти кои што динамично ја развиваат соработка помеѓу двете страни во хуманитарната сфера. Особая роль в этом взаимодействии, разумеется, принадлежит русскому языку. Языку таких гениев слова, как Пушкин, Достоевский, Толстой, Чехов, лауреатов Нобелевской премии по литературе Бунина, Шолохова, Пастернака, Солженицына, Бродского. Особена улога во овие односи се разбира има и рускиот јазик, тоа е јазикот на Толстој, на Чехов, исто на Достоевски, на Пушкин, исто така и на добитниците на Нобеловата награда Бунин, Шолохов, Пастернак, Солженицын, Бродски. В завершающемся учебном году на организованных Русским центром курсах русского языка в Скопје-Охриде обучалось в общей сложности 550 человек. Во последнава година на курсивите по руски јазик кои што се организираат од Рускиот центар во Скопје и во Охрид се обучуваат 550 курсисти. Те из них, кто успешно сдаст итоговые экзамены, через несколько дней получат соответствующие сертификаты. Оние кои што успешно го положили испитот за неколку дена ќе ги добијат и своите сертификати. Знание русского языка не только позволяет лучше познакомиться с богатейшей культурой, историей и традициями России. Познавањето на рускиот јазик не само што возможува подобро да се запознаеме со многу богатата култура, историја и традиција на Русија, но и помогает понять действительные цели и устремления нашей страны, которые в самом общем виде заключаются в стремлении играть роль гаранта глобальной стабильности и безопасности
и готовности к честному, равноправному, взаимовыгодному сотрудничеству со всеми, кто в этом заинтересован, включая, разумеется, Республику Северную Македонию. Тоа исто така помага за да се разбере реалноста на целите и стремежите на нашите земи, кои се сочинуваат во стремежот на нашите земи која се состои во стремежот да се одигра улога на гарант на глобалната стабилност и безбедност и подготвеноста кон честно, равноправно и заедна соработка со сите оние кои што се заинтересирани за тоа. Тука секако ја вклучуваме и Република Северна Македонија. Намерены делать все от нас зависящее, чтобы помочь восстановить позиции русского языка в вашей стране, предоставить возможность изучать его всем, кто этого захочет. Имаме намера да направиме се што зависи од нас, за повторно да се изучува рускиот јазик во вашата земја, да дадеме можност да го изучуваат сите оние кои што сакаат тоа да го направат. К слову, в нынешнем году мы отмечаем 220-летие со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина, и через несколько дней, 6 июня, возле памятника великому русскому поэту в Скопье пройдут приуроченные к этому юбилею торжественные мероприятия. Пользуясь случаем, приглашаю всех присутствующих сегодня здесь принять в них участие. Патем речено, оваа година одбележуваме јубилеј 220 години од раѓањето на Александар Сергеевич Пушкин. Затоа на 6 јуни покрај споменикот на големиот руски поет во Скопје ќе има свеченост и го користам оваа пригода да ве поканам сите да земете учество во неа. Ну, как уже неоднократно сегодня говорили, вашему вниманию предлагается более 2000 наименований книг, опубликованных ведущими российскими издательствами по самому широкому кругу вопросов. Како што повеќе пати беше денеска кажано, ќе ви бидат представени повеќе од 2000 наслови книги кои што се издадени од водичките издавачки куќи во Русија и кои што се имаат широк спектар. Для любителей русской культуры и литературы они представляют собой прекрасный подарок. И даже в нынешних условиях всеобщей информатизации вряд ли могут быть адекватно заменены электронными версиями. За љубителите на руската култура и на литературата тие представуваат посебно прекрасен подарок и без оглед на тоа што денес имаме широк пристап на информацијата, сепак тие не можат адекватно да бидат заменети со електронските варианти. Надеюсь, что эти книги найдут своих читателей среди студентов, сотрудников сферы образования, культуры, туризма, международной торговли, бизнеса, средств массовой информации, политических и общественных деятелей. В общем, среди всех, кто настойчиво углубляет свои знания и последовательно расширяет кругозор. А таких в вашей стране немало. Се надевам дека овие книги ќе се ги најдат своите читатели помеѓу студентите, соработниците од сферата на образованието, културата, туризмот, меѓународната трговија, бизнисот, средствата за масовни информации, политичките и општествените дејци. Односно, кај сите оние кои што сакаат да ги продлабочат своите знаења и последователно да го расшират круговидот, а во вашата земја такви луѓе има многу. Обращаю внимание, разумеется, об этом тоже уже говорилось, на большой выбор книг для детей школьного и дошкольного возраста, которые, конечно же, будут полезны преподавателям русского языка и учащимся, станут существенным подспорьем для их деятельности и учебы. Исто така би обрнал внимание на големиот избор на книги за деца од предшколска и од школска возраст, кои ќе бидат полезни за наставниците по руски јазик и за нивните ученици и кои секогаш ќе представуваат основа за нивната дејност и за учењето на јазик. Убежден, что мероприятия, подобные сегодняшнему, в полной мере отвечают интересам взаимного обогащения российской и македонской культуры. Убеден сум дека денешниот настан, дека настаните кои што се слични на овој денешниот, целосно ќе одговорат на интересите за заемно збогатување на руската и на македонската култура. И будем прилагать все усилия для их регулярного проведения. И исто така ние ќе направиме се за тие да бидат на постојана основа. Желаю, разумеется, всем посетителям, всем вам, всем тем, кто придет еще в предстоящие 3 дня,
удовольствие от погружения в прекрасный мир книг, ярких, запоминающихся впечатлений, разумеется, приобретений, к чему призывала нас Елена Юльевна сегодня, ну и всего самого доброго. Isto така бих сакал на сите посетители на сајм